jalani metunangan subeti banti-banan ne jani pegat berantakan ulian ragam mengejohan. Mula saja beli kapal mengkabar tona kuliah sibuk di perkuliahan. Pantas ke to dadi alasan raga suot metunangan. Tu sing je ulian disibuk mekuli ragan adi menyudin beli mirip ulian adi subenglah pengganti to mekade adi ninggalin beli padahal adi benawang beli dini selek mekuli untuk masa depan raga abadi kebeli sing lah kenanya leweng tong muda adi bisa ngelaken keketo nyuodang cerita tresnane. Saja beli kapal mekabar tona kuliah sibuk di perkuliahan. Pantas ke to dadi alasan raga suot metunangan. Padahal di benawang beli dini selek mekuli untuk masa depan raga abadi kebeli sing lah kenanya leweng tong muda adi bisa ngelaken keketo nyuodang cerita tresna.